Hadin kajing temu jong ruking atir na California ne kemit pan kwit kuliah Donald Trump kat ba kidang ye bam jamit haka White House ha Washington DC. Pej kumno kren saka Iran nang tau Prime Minister Narendra Modi Benjamin Netanyahu baduker Starmer halor kane kepelaja ne kemit sengi sajany. Unong le ia kan kam kaba syirkai ne kemit latip kerteng da ukul Thomas Allen na California. Ubadang don lai puis nem karta ha kaba kenhun FBI klayo ban kemno yau. Bat ka jing kenra ya ka jing sa jeng ha California klaya syakmat ka jing tokit balah tau don ka jing day nem bat ka ni kathma bat ka Iran ru klaya jengkat. Bat ada jaba udayu tau ejen balapha da ke Iran hang ta klempep ke Amerika kan sekrwit biang ya ke Iran. Watla na kaling jong Presiden Donald Trump ula penpau ba kane ke pelajah ne kemit kam don jinga dai bat kathma ke Iran. Ukuli bala krwit daw ne ruking atir ne kemit ula dai yau Secret Service agent om don ke jingja ke bas ngosi bat kane ke jatik hakapor baka kenhun jong Presiden Donald Trump kidang bam jamit haringkat Vice President J.D. Vance bat bungut ki weipat. Prime Minister di Israel Benjamin Netanyahu la tho kumne manga bat kurim jonga kasara ngidap ke jing snau kendit halor kane ke jing tmusit penyap ya Presiden Donald Trump da kiruking atir ne kamit sngi sajany ha Washington DC. Henry ngisngau kemenpat bau Presiden Donald Trump bat ke First Lady Melania kilalaj na gejingma. Kum tarungi pa ke jing ngau lem siau police officer bla mensau ban yo no ek jing coach ke bakam kloy bat ngida yaro ru ek jing state ke US Secret Service ban kun kala ha ke clip mat ke bakendit. Prime Minister jing keri India Narendra Modi ula tho kumne hadin banglayo jingtip bau Presiden Donald Trump bat ke First Lady Melania Vice President J.D. Vance kilalaj ng jingma jing syasiat ne kemit ng sajany Washington DC Hotel ngades ngangu ba kilalaj na jingma bat nga paru ke jing ngangu pakan om Jasu kumkane namar ke jing ya umusnam om don jaka setia haka sensyar kadar kum taru ka penrem jo di kane la penkut Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister ke UK uker Starmer la tho kumne halor kane ke belajah ne kemit haka White House Washington DC da ke bau la ong bau dap da jing snau kendit ke ke belajah bat kane ke dei ke ba i penrem jur shisha. Kad ba ka ba kendit pat lingo kadai ke jingkren jong deputy speaker jong ke parlimen jong ke Iran ha ka ba ong kumne ba kila don ki ba persyang ban penyap ya unong mikmat sya ke jing kren yasuk ke Iran bat keri Amerika ubadai na Iran katau kalibau katau speaker jong ke parlimen hendreng ngimtip lano bat hangno kanja hendreng ngimdon jing salia ya kata warada kanja hapdeng jong kane katma. Henry ka weipat ke bas ngaulengo kadai bahaswa ba ukul Thomas Allen unle ya kane kam ka basirkai ne kamit kadai bahapo Instagram jengu ula tebru ya kadur ke ba ula pong de ka sopti ki sipai IDF mbat kila donru kinong Israel ki balawat ya kerteng jengu hapo Instagram akau kum taru ka ke bandang ja nang ne syakmat tongan api weipat ki kubor ki bandang wa blesibo.